حمد ji Xweda re bin, bêhijmar selat û selam li ser Resûlê Xweda bin. Malûm em di mehek mübarek de ne, em di meha Remezanê de ne. Ew însanê got siheta wî li cî be, got afiyeta wî li cî be, yanî ne nexweş be, uzrî wî tune nebin. Hinek uzr hene dibe sebebê gomere rojiya Remezanê nikare bigire. İşte ew însanê ev uzrê hanê tê nemewcûd bin, gerek mecbûr rojiya xwe bigire, çirkî rojî şertek ji şertê Îslamê ye, pênc şertê Îslamê ne, yek ji wan a rojî ye gelî xuşk û birayê Misliman. Ji ber wê yekê Resûlê Xweda dibe însankî got bê uzr rokê ji meha Remezanê rojiya xwe bixwe, dawî ew temamê salê qeza jî bike, nagihe ji xêr û bereketa wê roja hanê. Yani qeza ji stî wî dertê, lêberê xêr û bereketa roja meha Remezanê daha baş qaye. Malûm e yek ji wan uzrê got rojî geremere negire di meha Remezanê de hinek özel durum hene. Yek ji wan özel duruma mesela xuşkê me Musulman gelî xuşkê me malûm e özel durum nîvan hene, yani adet. Wextê got dikevin adeta, adetê wan dest pê kirê, rojî nikarin bigirin. Malûm e ew özel durum de hinek tişt heram dibin li wan. Mesela yek jê destdana Qur'anê, kirina nimêjê, xwandina Qur'anê, sekina di camiyê de, mesela a di girtina rojiyê. Yani nimêjê xwe zaten qeza nakin, yani em ê bên xuşkek me di özel duruma xwe de egleb zaten 6 ro ya 7 ro özel durum dewam dike. Em ê bên piştî wê bê ka ez ê ram ji xwe van nimêjê xwe qeza bikim daha çêtir na. Yani nimêjê qeza nakin, ew özel durumê nimêjê em ê bên 6 ro an 7 ro ew nimêjê wan çûne. Zaten Xwedayê Teala xêra wan car di ji wan re meleyketa dide yazkirin. Yani însankî got çaxak em ê bên siheta wî, afiyeta wî li cî be, îbadetkî xwe dike, çaxa got dikeve özel durumna ve yaxud nexweş dikeve, Xwedayê Teala car ji meleyketan mesela dibe yaz ki ji filan kesê re 6 ro 7 ro vê nimêja wê xêra wê jê riyaz ki. Meleyket dibe ya Rabbî negirtibû ev 6-7 rojî hanê mesela. Xwedayê Teala dibe wextê got saxlem bû uzrê wê tune bû nimêja xwe ji xwe re digir, ji ber wê yekê wek got girtibe jê riyaz ki. Zaten ev ne uzrike, ev özel duruma hanê, ev ji xulqiyeteke, ew jî wekayê tişkî ye xasê bi pîrekê veye, yani özel durum nîvê ne, ji xulqiyetê dest pê dike mesela ev çîka hanê, genellikle ji 9 salî û heta 15 salî ev duruma hanê mesela peyda dibe. Ev durumik ne mesela kêmasî kike, ne eyb bike, ev tişkî ji teref Xweda de ye, hikmetê wê pirin, em hikmetê wê vê derê nabêjin, tiştê ku em ê bêjin, ev xuşkê me got tê keve vê duruma hanê, yek ji wan tiştê heram û got bigirin, rojî ye. Em ê bên însanek mesela xuşkek me bi rojî di orta rojê de, piştî nîro ev duruma hanê peyda bû, ew roja wê, rojiya wê betal dibe, wê roja hanê jî mecbûr qeza bike. Ve yaxud em ê bên mesela xuşkek me siora temîz bibû, paqij bibû, ew daha bêtir bi duruma xwe zanin, daha çêtir waqifê serin. Em ê bên temîz bibû, îmkanê wê got mesela xwe xusl bike, yani xwe bişohîn tune bû, wê çaxê jî kare niyeta xwe bêje, sihora xwe bixwe, piştî were got ezana sibê bijî, xwe bişo, nimêja xwe bike, siqintî tune ye, rojiya wê dibe herangî pê siqintîkek tune ye. Qonîkek de genellikle mesela xuşkê me dikevin vê xeta hanê, me goya egleb ê mesela 6 ro ya 7 ro ne, em ê bên mesela 6 ro rojiya wan de özel duruma xwe de rojiya xwe negirtin. Rojiya xwe teexîr nekin.
يعني جناليك لأو روجيا هاني دهيلن حتى جار ناجين نيزي مثلا رمضان صلاة قوبي دبين حتى الروكن دبي وياخذ حتى الدنيا هينك دبي معلومة كسيج ما عمري خوا جوانجك جم خدا جمر نهات يا بين عمري تتي يا شامش ببي يا حتى روجيا دبي مرسلة كاتي ببيني تناميني حتى روكن ببنتي ببيني تناميني جبروي كي قال لي خشكي من روجيا خوا تأخير نكن حتى هري باش معلومة وتوا بشي مها رمضان يقول خلاص دبي مشهور لنا ما ام دبين ششك يعني شش روجاج مها شوالي يعني راعي دينا همن راب شعيد امها شوالي دس بيدك جبروي كي دهندر وي مها بشعيد يعني نشرت الا راب شعيد هم بروجي نشرت دبقو را بش عيدة بسيرة يا بشارة يعني يتركي ده أو مها بش عيدة ده ششرة مرا خيراوي بقر ذاتا خيرا أو ششكا خيراوي جي برا هم هوني بقيجن خير وبركة ويا هم جيوه قضاء أخوه هوني جستي أخوه درخن شتي وقو مقو كس نكفي لي عمري أخوه قو إمكان شيبو مروي روجيه قضاء نكه دور خدا محافظه بك گوتشک به سری مرا آوا او دینی هانه سته مرا دمینه مرا جه مسئوله جبروی که روجیا خو او روجه د او دروما ازل دگو روجیا ولو چوبن چقا مرا زو قضا بك daha çetiri درومك ده خوازم از واجی بیشم زیادت سوال کرن مثلا هن خوشکی ما معلومه الحمد لله تفدجي ورينا باغلي ديني خوا مثلا طاقت ناكن جو روجيا خو بخون دمها رمضان ده جبروي كيش بوغو دليوان راحت نابه حوا يعني علاج قلان ميشكن امي حوا قلان ميشدكن جبوغو او عدد اخوا تاخير بكن قالوا قلان ميشكرنا في حوا هاني ظهر هانجي سقنتيك هي تنيه يعني تشكي وري نحو جاي وقو مقو ذاتن ايقو عزري ويهبه جبروي عزري هاني الروجيه نقرد مها رمضان ده دورش خور بقره عين وقود مها رمضان ده كتب بخير اوي شواي او جي وريه يحالي لافياجي عذرك مثلا هون روجيه اخذ دخون يعني نحو جامي بين هوني حبا قلان مش بكن جبوقو عدد تاخير بهون ما خوي رمضان تبي بكن اما الا يقدلير حدنا بدبين نجبو روجيه تاني از وی حواهانه قلان میش بکن جبوگو از تراویح خوشی بکن جبوگو از روجیا خوشی مثلا تبی کی ذی ماهانه دی بگرم دو قلان میش کرنا وی حواد تسقنتی تن تو گناه تن بالشرطه جو او حب زراري ندي يعني زانه بقو مثلا وي حواهانه بخو تاليه وي بي بيش وياخذ وي عادت وي مثلا دوزنسز ببن تاليه وي نميجا وي قالك لي هر وي سقنتی دري وي چاغي برا قلان میش نکه قلان مشكرنا بسقنتلي ندرسته اما زانه بقو او حب زراري ناده يعني تنا خوشي عليه بيدا ناك تدن سيزيه كوري زيده لي تشي ناك وش اغي سقنتي تنا ما بين مثلا خوش ما او حبهاني قلان مشكر روجيا خوغر تراويحي خوغر دغهجوي خيراهاني هرهانجي سقنتي كوي تنيه وقم مقو بالشرطي جو زراري ندي خدای تعالی جنهاد نمیجو روشی مو توا قبول بکن خدای تعالی مو تفدش خیر و برکتا و ماها مبارک محروم نکه بمینند خیر و خوشیه ده سلام خدا مغفرت خدا برکت خدا لسر مو توا